ko putnika što mami novog, ime na hladnoj grobnoj ploči. Nek moje ime s lista ovog privuče tako tvoje oči. I kad ti opet pogled sleti kroz mnogo leta na to ime, ko umrlog se mene seti i znaj, tu srce leži s njime. Izvolite okno! Izvolite! Gospodine predsjedniče, izvolite. Dvorana u kojoj je gospodin Atila, plemeniti Rugvaj, otvorio raspravu da mene kazni zbog četvorostrukog umorstva koje je izvršio gospodin Domaćinski, ličila je toga dana više na koncertnu dvoranu nego na sudnicu. Skupila se tu krema, najodabranije kreme, da prisustvuje prvom nastupu jednog paranoika za koga nitko nikada nije mislio da će se baviti davanjem takvih javnih priredbi koje same po sebi predstavljaju zagonetnu sablazan. Osim toga se kažnjavaju pozitivnim zakonima i to prilično strogo. Poslije svršenih formalnosti, kao zastupnik uvrijeđenog, oklevetanog, ruglu i preziru izvrgnutog i poniženog gospodina Domaćinskog, uzeo je riječ gospodin doktor Hugo Hugo. Doktor Hugo Hugo kao briljantan i rutiniran govornik najprije je u nekoliko jakih poteza dao portret uvrijeđene ličnosti. Tko je oklevetan i uvrijeđeni Domaćinski? Domaćinski spada među one naše poznate i drage ljude koji se odlučio da bude sluga. To je neseboljubivi član, utemeljitelj više od 211 raznih društava, član pokrovitelj najuglednijih nacionalnih i rodoljubivih zaklada, začasni član gotovo svih naših slobodnih gradova i trgovišta, iskreno religiozan donator mnogih božih domova, čovjek koji nikada nikome ništa nažao nije učinio, koji tako reći nikada ni jedne muhe nije zgazio. Eto slavni sude tog našeg domaćeg sina, Zagorca, Zagrebčanina, Hrvata, Slavena, Jugoslavena, Sveslavena i Evropljanina, tog čovjeka koji je poznat nadaleko i naširoko izvan granica naše domovine i koji u inostranstvu uživa veliki ugled i reputaciju. A neka se nađe i jedno lice koje može da u svojoj zaslijepljenosti povjeruje kako bi takav Domaćinski mogao da ima zločinačkih sklonosti i kako bi on mogao da prijeti nekome revolverom. Tako je! Zašto je Hugo Hugo naučio lekciju? Zašto Hugo Hugo uvijek zna lekciju? Zašto je Hugo Hugo uvijek spreman, a ja se bespomoćno znojim i šuškam novinama gdje je članak o mojoj moralnoj pokvarenosti? Taj sjedi predstavnik naše najodabranije elite, koji nije osjedio u ljenčarenju kao badavačija, koji se nije priženio nikakvom ljekovitom čaju za probavu, koji se nije godinama pretvarao kao najobičniji puzavac, da bi jednoga dana popljuvao svoga dobročinitelja i poslodavca, taj borac par excellence, taj jedinstveni nosilac zasluga i vrlina, taj jednostavni, dobri čovjek, logično ima potpuno pravo društva da traži zadovoljštinu.
Po kakvoj logici, po kakvom moralu smijemo mi pljuvati u lice jednome čovjeku koji su danima narodnog brodoloma imao toliko kuraže da se puškom bori za narodne i socijalne ideale u vrijeme kada gotovo čitava naša inteligencija hrkala svojim pasivnim, nazovi naprednim snom, kao što hrči i danas, kada po dojmom događaja u svijetu gube svoje nerve ovakve moralno labile figure. Laudite cives. Hugo je duhovit, on je superioran, on mi se ruga. Hugo je bubant, štreber, on polaže sve svoje ispite s odlikom, on će primiti kraljev prstena dar. Hugo će primiti najmanje 40.000 za ovu svoju fonografsku ploču, što je svira na sveopće zadovoljstvo sudnice. Domaćinski organizator našeg planinarstva, turistike, prometa stranaca, poljoprivrede, domaćinski visoki funkcioner u svim našim kulturnim ustanovama, domaćinski nosilac najviših odlikovanja, kraljevskih i carskih, domaćinski reorganizator našeg bankarstva u suvremenom, humaniziranom smislu, domaćinski korijenika, naše gore list, arbiter ukusa, ime koje će ostati vezano uz procvat naše industrije čitavu jednu vječnost, domaćinski branilac narodne časti u inostranstvu pred velikim trgovačkim, industrijskim i bankarskim forumima, gdje se u okviru međunarodnih komisija narodna čast brani drugim argumentima i na drugi način nego što su sebi poluobrazovani, zaostali provincijalni inteligenti predstavljaju ko čaše vina na verandi, kad misle da mogu takav duh širokih horizonata, kao što je duh domaćinskoga, skrenuti s njegovog stvaralačkog puta lažima i odvratnim klevetama. Kako će se jedan domaćinski dati zbuniti od praznih riječi nekakvog svog bezimenog, smetenog namještenika, koji sam za sebe tvrdi da je bludnik i razvratnik. Osjećam kako plivam, nosi me blatna voda, vuče me ogroman vodopad predrasuda, javnog mišljenja, pravnih posljedica. Ja sam uvrijedio domaćinskog. Ja dakako ne mogu dokazati da je domaćinski imao namjeru da me ustrijeli. Ja ne mogu dokazati da je on doista izvukao revolver. Ja uopće ne mogu ništa dokazati u vezi s domaćinskim. Jer domaćinski nije čovjek. To nije pojedinac. To nije određeno lice, to je pojam. To je čitavo stanje uslovljeno društvenim prilikama i odnosima. Halo. Gospodine doktore, izgleda da vam je savjest savršeno čista kad ovako mirno spavate na optuženičkoj klupi. Gospodine doktore? Molim? Nemojte vi to ništa moliti. Što vi to izvoljevate moliti? Ovo je sud, gospodine doktore, a na sudu se ne spava. Što izvolite? Što da izvolim? Već vas po 3. puta pitam, imate li što da odgovorite na govor zastupnika privatnog tužitelja? Izvolite se sabrati, gospodine doktore, kakav je to demonstrativni način? Izvolite. Dobro, gospodine doktore, imate li vi moguće namjeru da se iz čitave ove afere izvučete po liniji svoje neubrojivosti? Hoćete li moguće da po paragrafu 173. kaznenog postupnika pozovem psihijatra? A zašto psihijatra? Ako se netko dosađuje, to još ne znači da mu je potreban psihijatra. Sa mnom vi nećete izbijati nikakve šale, to vas molim da uvažite. Izvolite ustati kad razgovarate sa mnom. Aha, molim. Jeste li razumjeli optužbu? Jesam. Priznajete da ste krivi? Priznajem da sam tako govorio kao što je u tužbi navedeno, Aha. ali se ne osjećam krivi. Dakle, što je sada? Hoćete li odgovoriti da ili ne? Da i ne, ili i da i ne. Moram vas upozoriti, gospodine doktore, da se vladate pristojno, jer ću inače biti prisiljen da vas discipliniram. Imate riječ? Molim. Ako baš mora biti, molim. Slavni sude, od notarske logike gospodina pravnog zastupnika tužitelja, ja više cijenim Seneku, koji, oplakujući Pompeja, neobično inteligentno znade da ni pod Pompejevom togom
nisu gaće uvijek baš najčistije. Fuj, Čuli smo tko je gospodin Domaćinski. On je guverner, jubilarac, idealist, realist, on je velikan među velikanima, mentor, lord protektor, gostoljubivi domaćin, uzor kršćanin, organizator planinarstva, naše gore list. Moram vas upozoriti, gospodine doktore, da to ne spada na stvar. Izvolite se držati predmeta. Kako mogu pred ovim visokim forumom izmjeriti vještinu svoje rječitosti sa svojim predgovornikom, ako se i meni ne dopusti da se ja pozabavim ličnošću uvrijeđenog i oklevetanog tužitelja? Ja za sebe ne mogu da kažem da sam jubilarac ili da sam mecena ili da sam šef protektor, što gospodin doktor tvrdi da gospodin Domaćinski jeste, a nije doktor prava, što sam opet ja. I što bi se uopće dalo dokazati time da on nešto jeste što ja nisam? Na primjer, najgostoljubiviji domaćin koji se svojim gostima prijeti revolverom, izjavljujući da žali što ih nije pobio kao pse ili da će ih pobiti kao pse. To nije istina. Domaćinski vama nikada nije izjavio, to je jedan od vaših svjesnih neistina. Nadvikivanjem nećete me razuvjeriti, ja ostajem kod svojih izjava u cijelosti. Želio bih obrazložiti kako je došlo do tih izjava uopće, a to je ono što me se onemogućuje s obje strane. S kakve obje strane? Sa strane slavnog suda i sa strane slavne tužbe podjednako. Biće mnogo pametnije da se držite predmeta. Dobro, držimo se predmeta. Čuli smo od gospodina doktora Huga da Domaćinski predstavlja sintezu od 77.000 ukrasnih pridjeva. Ja ne tvrdim da to ne postoji. Ali to što tvrdim da je bezuslovno postojalo. To je izjava gospodina generalnog da je ubio 4 čovjeka kao 4 bijesna psa i da žali što nije ubio i optuženo kao 5. psa. A zašto? Zato što se optuženi usudio primijetiti kako nije moralno zdrava pojava hvaliti se četvorostrukim uborstvom i time zabavljati svoje goste. U tom pitanju, a to je pitanje dobroga ukusa, razilazim se bitno i načelno i konačno s tužiteljem i s njegovim mnogoštovanim zastupnikom, koga smo mi svi čuli kako Domaćinskog baš zbog ubistva smatra herojem. Radilo se o provali oboružanih maskiranih razbojnika. Djelo je učinjeno u nužnoj odbrani, prema tome nije protupravno. Ovo sve što vi pričate jeste šmonces. Razumijete li šmonces? Ni u tom pitanju šmoncesa ne slažem se s vama, gospodine doktore Hugo. Ja sam htio pregledati zapisnik o tom slučaju. Njega dakako nema, on je nestao, ali sam našao u nekoj sitnoj domaćoj vijesti, objavljenoj u nekom domaćem dnevniku, da je komisijski utvrđeno kako su ta 4 čovjeka ustreljena s leđa. Međutim, ovi detalji su ovdje potpuno sporedni. Ovdje je riječ o tome da se taj džentlmen hvalio četvorostrukim umorstvom i pretio i meni da će me ubiti kao 5. psa. On je doista izvukao revolver. To nije istina. Pa što imam da dokažem? Svi na onoj verandi prisutni mogli su da vide revolver. Nitko nije vidio revolvera. To je bila srebrna tabakera. Vi ste bili pijani, vama se srebrna tabakera pretvorila revolvera. Bez obzira na ovaj majmunski smijeh iza mojih leđa, tvrdim da u ruci Domaćinskog nije bila tabakera nego revolver. Objašnjavajte se sa publikom! Držite se predmeta. Predmet je uvredan pojam uvrede. Zakon propisuje da pojam uvrede treba da odredi razumna sudska praksa. Tko tu ovdje u dvorani od nas predstavlja razumnu sudsku praksu? Gospodin doktor Hugo, kome je četvorostruko umorstvo hrabar čin. Gospodin Atila, plemeniti Rugvaj, koji ovdje sjedi u ime pravde, slijepe boginje, a nije propustio nijedne prilike da ne pokaže kako je prisutan na moju štetu. Unesite ove riječi u zapisnik. I dodajte ovo. Pošto optuženi svojim nepristojnim vladanjem kvari red pretresa od početka i pošto je bio do sada opomenut najmanje 3 puta i pošto je ovom svojom izjavom uvrijedio sud, kažnjava se po paragrafu 123. kaznenog postupnika zatvorom od 10 dana. Jeste li me
razumjeli? Jesam. Kako da nisam? Samo vi mene niste razumjeli. No, vrijeme je da završim. Kada čovjek baci sumaran pogled na sve ono što se dogodilo posle te večeri u Vinogradu, treba logično da postavi pitanje. Nema li u svima nama baš ni najmanje mrvice stida, toliko potrebne za čuvanje najsvakodnevnije ravnoteže svog vlastitog dostojanstva, koje je i u najnižim slojevima puka toliko razvijeno, da bi se bilo koji naš zatucani živoder zacijelo stidio da u počast njemu zvone sva zvona na našim crkvama. A eto, obratno od toga, pred licem ovoga suda imali smo čast konstatirati da su laži, laskave i himbene smicalice plaćenih odvjetnika zaista uspjele da poremete svaki dar snalaženja. Ja neću i ne mogu da vjerujem u puste pregršti izmišljotina, jer ja nisam plaćeni govornik, ni milosnik, ni udvorica, ni korisnik, ni laskavac gospodina Domaćinskog. Ja ne mislim da je njemu dozvoljeno da se hvali umorstvom samo zato što eksportira u Perziju svoje noćne lonce. Dobro govori, Alan mu vjera, živio! Ko je taj koji viče? Ja sam, gospodine predsjedniče, molim vas. Ima ovaj čovjek pravo. Ja sam služio kod ovog Domaćinskog. Lopov je to, kakvom nema para pod kapom nebesnom. Pa kažem! Ja sam, gospodine predsjedniče, Pero Krneta. Znam ja Domaćinskog. Dobro kaže ovaj ovdje. Lopov je to i trebalo bi ga u baljbo. Eto, molim, osvjedočite se sami, gospodine doktore. To su plodovi vašeg takvog neodgovornog postupka. Molim, oprostite, to je ili prosta naivna demagogija, ili paranoja. Kada vi tvrdite za Domaćinskog da ga je tuđinska vlast svojedobno izbacila iz državne službe zbog njegovog političkog uvjerenja, to nije paranoja. To su fakta. Tako, to su fakta. Izvolite pregledati opće njegovnom Viholjskoj ta svoja fakta, pa ćete imati čast konstatirati da je taj vaš uzor rodoljub kao općinski ovrhovoditelj pronevjerio priličnu svotu novaca i bačeni iz službe na osnovu istrage, a ne zbog toga što je svoje političko uvjerenje kuražno propovedao protiv tuđinske vlasti. To je to, vidite, to su fakta, a vaše ditiram paranoja. Molim Slavni sud da u svoj zapisnik unese i ovu najnoviju izjavu tuženoga. Kao i to, da proširujem tužbu po članu 301. i zbog ove najnovije očevite klevete. Unesite ove riječi u zapisnik. A imate li možda još nešto da kažete? Imam. Molim. Izvolite. Čuli smo od doktora Huga da je Domaćinski kao idealist s puškom u ruci branio narodne interese godine 18. u danima narodnog brodoloma. U danima narodnog brodoloma, 4 godine prije toga, godine 14. taj je isti idealist branio narodne interese tako da je bio konfident sarajevske policije. On je liferovao ljude na vježbu. Perfida i suluda laž! Proširujem tužbu ponovo po članu 301. i zbog ove nove klevete. Za oba slučaja, za tvrdnju o krađi i konfidentskoj službi, neka se pozove kao svjedok ministar Krobat. Što tu sada ima ministar Krobatin? Kakvi su to opet novi trikovi? Prije 3 dana potražio me ministar Krobatin iz vlastite inicijative i pokazuje mi je neke dokumente iz kojih nesumnjivo slijedi da je Domaćinski godine 14. bio u povjerljivoj službi sarajevske policije i da je zbog njega pohapšena masa svijeta. Pozivam se na ministra Krobatina i njegove dokumente. Sve su to najobičniji neodgovorni fiskalski trikovi.
To je izmicanje pred odgovornošću, histerični strah pred presudom suda. Bezuslovno je potrebno da se rasprava odgodi. Pozivam se na svjedoke, te sasvim logično tražim da se rasprava odgodi. A za sljedeće suđenje tražim izuzeće gospodina Rugvaja. Unesite u zapisnik riječi gospodina doktora, traži izuzeće suca. Pišite, jer ne vjeruje u njegovu nepristrasnost. Prvo po liniji međusobne lične antipatije, upravo više od toga mržnje. Drugo, jer je gospodin Rugvaj prosac moje kćeri kojeg sam odbio. Tražio je za miras trokatnicu, a ja mu je nisam dao. Ne zbog trokatnice, nego nisam htio imati za zeta takvog čovjeka. Ali to je kompleks, tako reći, privatne naravi. Molim, gospodine doktore, samo izvolite diktirati! Onda pišite Arpad Rugvaj, otac Atilin, ustrelio je 27 izbornika u Banskoj Jarutnji. Karijera Arpadova osnivala se na Tomasovnom klanju i Atila sasvim logično, suviše neuraždivsko reagira na umorstvo kao moralni problem. To je paranoja! Peti mjesec ležim u ovoj smrdljivoj zatvorskoj sobi. 8 mjeseci dobio sam za onu masu uvreda i kleveta. A sudbena repriza je bila s vanjske, kako da kažem, scensko-tehničke strane, mnogo manje zanimljiva od premijere. Mjesto Atile sjedio je pristojan i uglađen gospodin. Mjesto Huga Aurel Hermanski, isto tako uglađen i pristojan gospodin. Moj najglavniji svjedok, ministar Krobatin, nije se pojavio na sudu. Njegov zastupnik je pročitao izjavu koju je ministar Krobatin naglasio kako sam u pravu, kako on lično vjeruje da sam ja u pravu, ali da on sada nije u mogućnosti da objavi taj dokaz, budući da ga je sklonio na povjerljivo mjesto. Ne spava tvoja mala kornjača Žeraldina. A ne, po čitav dan se vrti u ovoj kutiji. Zapravo, kad je gledamo da jedino osjetim da još živim u ovoj prokletoj rupi. A svega ne bi bilo. Jedna ura je svemu kriva. Doktore, bio sam urarski pomoćnik. Imao sam 19 godina. I bio sam zaljubljen u gospođicu Martu. I subota je bila. Sutra je nedjelja. Nedjelja sa izletom u Perivoj na rubu grada. Vožnja po jezeru, labudovi, harmonike, fonografi, limunade, bioskop. A ja nemam ni prebijene pare. Zašto ne bi založio jedan od zlatnih satova koji su na popravku, ne? No, vlasnik je prije roka došao po sat. Prijava, priznanje, olakotnih okolnosti nema. 3 mjeseca. Nakon toga lutanje, gladovanje i stradavanje u traženju posla. A kakvo zaposlenje, moliću lijepo, kad jedna domaća vijest u novinama utvrdila urarskog pomoćnika matka kao tata. Pločnici, kiša, jesen, zima, proleće, opet jesen, opet zima, u poderanim, bijelim, platnenim teniskim cipelama, što mi ih je poklonio jedan igrač tenisa. Izvolite se vi prošetati našim bljuzgavicama u podranim platnenim teniskim cipelama.
Prva krađa, druga, treća. Osuda 7 godina. Opet na slobodi. Opet bijele platnene teniske cipele na snijegu i zvonjava pred tuđim vratima. I jedini izlaz iz gladi, doktore, opet krađa, niz provalnih krađa. I što dalje? Što? Najbolje je spavati, gospodine doktore. Zahrkati, tako uspjeti nešto malo skratiti vrijeme. Pa tako je zakon propisao. Da. U snu ili na javi čovjek hrče. To je najbolji način da se riješi svemirska zagonetka. Treba dakle hrkati i biti zadovoljan dostojanstvom svog vlastitog hrkanja. A ja ne hrčem. Ja patim od besanice. Da bi čovjek mogao pomiriti svoja vlastita protuslovlja, da bi se mogao uzvisiti nad vragometno zapletena stanja oko sebe, čovjek mora da nadahne smisao, sveopćem besmislu oko sebe i u sebi samom, po jednoj naročitoj samoodbrambenoj metodi koja se vulgarno zove pogled na svijet. Sve je to logično što vi govorite, ali vi nemate svoga pogleda na svijet. Istina, ja nemam pogleda na svijet, pa sjedim ovdje zato što ga nemam, a vi sjedite zato što ga imate, razni razlozi, ista posljedica. Zašto ja sjedim, to je logično, ali vi sjediti u zatvoru zbog verbalnih injurija, to se može dogoditi kakvoj piljarici, kočijašu, klasno nesvijesnom lumpen proleteru koji misle da je u pitanju bila njegova lična čast, što je se potukao s jednim tako isto klasno nesvijesnim lumpen proleterom kraj čaše vina. Vi ne shvatate jedno, dragi mladi gospodine, da se pogledi na svijet roje kroz vijekove kao majske kresnice već 20 ili 30 hiljada godina. Danas najsuvremenijim prometalima putuju takozvani tehnokratski pogledi na svijet, kao što su jučer na diližansama putovali barokni pogledi na svijet, a prekjučer faraonski i asirski, a dan prije špiljski. Jučer još, kao 100% ovjerena istina, zemlja je ležala poput ogromnog plehnatog lavora s naranđama, sa smokvama i s datulama edenskim. Sve je treperilo na kokošijim nogama upravo piličije naivnosti jednog pogleda na svijet u koji, ako niste vjerovali, pala vam je glava bez pardona. Noćas, isto tako, padaju glave bez pardona za 300 najrazličitijih pogleda na svijet, od kojih se svaki za sebe podudara s božanskim istinama, a posumnjati u božanstvo tih istina svetogrđe je i smrtni grijeh koji se kažnjava bezuvjetnim skidanjem glave. Mene bi mnogo više zanimalo, gospodine doktore, da vi meni odgovorite što vi zapravo mislite o suvremenom društvenom uređaju kao takvom. Treba li ga preobraziti u viši društveni oblik? Odgovorite mi gdje smo mi sad? U zatvoru, naravno. A zašto sam ja u zatvoru? Zbog verbalnih injurija. Psovali ste domaćinskog isključivo riječima. A kako da se branim drugojačije ako ne riječima? Dijelom, doktore, organiziranom djelatnošću. Vi ste suđeni zbog deklamacije, a ne zbog politike. Šteta za trud i vrijeme. Da vi niste političar, to je meni bilo jasno kroz vaše riječi. A moguće je u vama propao pjesnik. Zašto da je u meni pjesnik propao? Pjesnik je u meni spavao, pjesnik se u meni probudio i sad iz mene govorite isti pjesnik. Ja mislim da bi svaki čovjek po svojim dubljim životnim načelima upravo bio dužan da od svog života stvori pjesmu. Vama moja pjesma nije politička, meni je svejedno kako se ona zove. Meni je ona draga i mislim da je poštena i mislim da je potrebno da se pjeva i dalje. Dobro, bez obzira na tu svoju životnu poeziju, odgovorite vi meni, gospodine doktore, što vi zapravo mislite o suvremenom društvenom uređaju kao takvom? Treba li ga preobraziti u viši društveni oblik, da ili ne? Mislim da treba i mislim da treba bezuslovno. No, molim. Ali slušajte, ja ga ne bih mogao preobražavati na drugi način nego što sam to učinio u slučaju domaćinstva. A zašto ne? A zašto ne? Molim vas prije toga jedno pitanje. Molim? Što ste vi studirali? Elektrotehniku. Ja sam apsolvirao prašku tehniku. Da. A biste li se vi usudili, na primjer, da režete kakvom bolesniku slijepo crijevo? Naravno ne bih. Ne biste. A ja sam, kao što znate, studirao pravo.
Ja kao pravnik, ja ne umem da popravim nekakav dinamo motor, na primjer. Ja se u to ne razumijem. Isto tako se ne razumijem u reparacije društvenih uređaja. Vi ste malograđanski spleteni zbunjenko. Sa ovako konvertiškim maglama u glavi ne može se voditi politika. Ali vas jedno molim da uvačite, gospodine doktore, nemojte preveličavati značenje tog svog malograđanskog čina. To je manje više neuspjela demonstracija podijeljenog, osamljenog građanskog lica. Ali da vi ovako bizarnim načinom mišljenja nećete postići savršeno ništa, to je izvan svake sumnje. Uzmite Talheimera. To je lektira koju vam preporučujem. Hvala, ja čitam Budu i Svetoga Tomu. Laku noć, gospodine doktore. Dobru zabavu. I molim vas da i za spas moje duše izmolite 2-3 zdrave Marije. Ja, to bi biti imalo ako se prav za prav zeme, kak bi rekal taj vaš Buda, niš koristi se skup. Človeka zvlečejo z materice kak pesa krvavo. A da su ga prestali boleti zubi, javljaju se križa. A če ga nisu obesili, umre kak pošten človek. Ja im velim, gospod doktor, sve to danes, kad se z lustom dogajde, veliki oselski sprevod. Ni repa, ni glava, i Bog me će tako ni. A kaj se ove mirovotvorne strategije dotikavle, ja se u to mirovotvornu politiku baš niš ne razmem, da im pravelim, gospod doktor. Politika je, prosim ih lijepo, kak ti melim. A ja sam pomelarec, a niš mlinar. Jezik političarski, to je črljeni jarec, kaj se pa košari mota. A nam ni treba lajavcov, nek smetlarov, kaj bi po Meljevu našlo hišo, šiga švaga se prepraga. A toga videti ni. Metla videt ni. Tog. U ime politike saki norc reč zeme. Naša politika tak mi vzgledi kak ti šmrkljivo dete v tkalačkom stanu. Vpali smo notr, tak smo se skup spleli, smotali, zavuzlali same za frške, da deneš čoveka niti biti more, kaj bi nam znal povedati kak bi se iz te zvozlov, iz teh zafrčkov mogli ven izvleči. Politika je, prosim ih lijepo, gospodska razbi briga. Gospoda su nauke učili, večernu školu hodili, tam su se po sveučilišćima lahti glače prezlecali, doktorate svoje pobrali, pa pod lipom u dvore sedejo, starke svoje hladijo, šprice receciju, piseke žereju i politiziraju polekho, no in cajt prejde. Dobro, Valent, ali kako bi trebalo da se izvučemo iz ovoga, u čemu smo i kako smo? Gospod doktor, ja ni Schwarzkinsler da bi išla prčkal, mogla friško jajce napraviti. Potom ja nis tak spametem da bi samoga seba mogla z gliba ven potegnuti. Nego, kad bi ja takih doktorov kako su oni imali jednu regimentu, ma kaj velim regimentu, morti jedan bataljon, pa čak i jednu kompanijo. Ja znam kak bi trebalo komandirati v kojem rihtu. A jeden cuk takvih doktorov kak sam ja, kaj ti ne bi bil dost, Valent? Jej, gospod doktor, ja mi bum nekaj povedal. Takšni kak su oni, za jedan celi cuk pri nas ni... A ovak bez njih, kaj bomo napravili, Valent? Ja, gospod doktor, moja pokojna babica, Bog joj duši lehko, je imela stoletnoga kalendara. I v tem stoletnom kalendaru moje pokojne babice bila je jedna litanija, tak nekakšna cela lamentacije starinske, kaj je imela latinski napis Miserere tebi Jerusalem. Ok ih interesira, bom mi povedal, kak je išel taj Miserere tebi. Ovak, kak sam ga zapamtil. Mi plačemo plačuć i javčemo iduć. Kak čuhu čujuć,
se mezrimo ja u čoč. Zvrhu nas je strah, a u nami je prah. Olenka je Božje v nami zgesnul dah. Glas melina je stal, zdal ko dal, se dal, javše mi ruči vtič, krvavi čarni ždral. Glas potoka je stal, brboče gnus i kal. Čut je ne niš, se glib, muk i jal. Ja, tak je otprilike bila ste moj mizerere tebi, Jeruzalemo. Ak ste poslušati izvoleli, gospod doktor. Mizerere tebi, mizerere meni, mizerere vsemi nami laku noćim želim, gospod doktor. Praveli Buda, človek se rodi da bih mrl. Ponovo u ulozi takozvanog slobodnog građanina kretao sam se ulicama i javnim lokalima na sveopće iznenađenje naših poštovanih sugrađana kao da se ništa nije dogodilo. Godinama sam razgovarao sa svojim bližnjima o stvarima koje me uopće nisu zanimale, a sada imam da razgovaram 15 sati dnevno o domaćinskom. I to sa svima. Od konobara u kavani Evropa koji će mi servirati moj svijetli kapuciner sa čitavom serijom najsablasnijih glasina do majstora kod jutarnjeg brijanja. Pardon, gospodin doktor. Oprostite, ali zanimalo bi me da li je istina što se govori da će vas ponovo u zatvor? U zatvor zašto? Ne znam, gospodin doktor. Bio je tu sinoć gospodin doktor Hermonski, pričao je svima nama da mu je vrlo žao, da ste mu vi tako simpatičan. Ali oprostite, tako se izrazio, prenapet čovjek, živčano potrovan. I da mu je to više nego neugodno, ali da će biti prisiljen ponovo predati tužbu protiv vas u ime gospodina generalnog domaćinskog, jer da vi po gradu isto tako kao i prije procesa pričate kako je gospodin generalni domaćinski bandit i kriminalan. Ajde, majstore, nije to zanimljivo. Kako da ne, gospodine doktore, vi ćete dopustiti? Ništa ja vama neću dopustiti, ja ću vama dopustiti da me brijate, to je vaš posao. Pardon, nisam vas htio uvrijediti, ali svijet ima pravo, eto, vidite kako ste nervozni, molim, zašto se uzgojavate? Dakle, dragi kolega, ovo što vi tjerate, to je dostojno jednog svetog Sebastijana. Vas će prorešetati strijelama pozitivnih zakona tako da ćete ostati na ulici kao prosjak, kao Lazar, kao sveti Sebastijan. A zašto ste se tako iznenada dotakli 3. i 5. gumba na diskretnim vratašcima svojih hlača, dragi kolega? Eto, tamo je prošao fratar. Znao sam. Jutros ću sastati fratra, to mi je jako neugodno, znate, imam jedno važno ročište, da. A ove moje sveto-sebastijanske savjete uvažite, dragi doktore, pa to već postaje stenjevačka šala. Da, čujem da su i ex ofo podigli protiv vas tužbu i Rugvaj vas tuži. Vi ste lar pour l'artist kaznenog zakona. Jedno pitanje molim. Kakvu ulogu igra ono magično zatvaranje onih vratašca, ako je prošao frat? A to je protumjera. Da. Fratar nosi smolu, a iza tih hlačnih vratašca stanuje antički simbol zdravlja, uspjeha, sreće. A tako znači, dobro. I prestanite već s tim prljanjem vlastitog gnijezda. I zar vi mislite da se ne zna da ste za domaćinskog palili i robili godinama? Ja? Da, vi, a sad izigravate nekakvog moralistu. Ma kakav moral! Rezultat 5 dana policijskog zatvora zbog izazivanja nereda na javnim mjestima. Prije nekoliko godina branio sam ovu damu u njezinoj brakorazvodnoj parnici i tako upoznao stjecajem okolnosti neobično zakulisno stanje njenih raznovrsnih odnosa o kojima je bolje da se ne kaže ni riječi. Gospodine doktore, gospodine doktore, pa je osjećan neku vrstu moralnog duga spram vas. I meni je neobično žao gledati vas kako iz dana u dan sve više gubite živce.
Ja sam žena, konačno ja. Osjećam što vas muči, što je zapravo uzrok vašeg očitog nemira. Vi ste saznali da kako da vas je žena varala, na oči čitavog grada godinama, ne? No, prostite, ali ja vam to moram reći jer ne mogu trpjeti da živite u zabludi. Vi vjerojatno i ne znate da niti jedna od vaših djevojčica zapravo nije vaše vlastito dijete, doktor Molim vas da se udaljite od mene i to što prije. Vi zaboravljate da govorite s jednom damom. Ja govorim s jednom damom gorom od posljednje profesionalne bludnice. Molim? Molim? A nekoliko dana docnije, dok sam mirno šetao ulicama, prišao mi je moj školski drug iz srednje škole, Franjo Ljubičić. O, servus. Zdravo. Kako si? Dobro, a ti? Ja. Bacili su me van iz banke. Sad radim kao knjigovođa kod nekog carinskog posrednika. Sveci gadar. Sve potkupljeno, sve podmićeno. Nitko nema obraza da kaže popu pop, a popu pop. Sve toga na šperuke i kuplera. Šta je s tobom, a? Dobro, sa svim dobro. A ti koga ja čujem da je u građanstvu poduzeta akcija da ti se oduzme doktorska titula. Jer ti kako nisi dostojan akademskog naziva. I kažu da te Domaćinski dobro platio, da si sasvim lepo zaradio. Domaćinski? A zašto bi mene platio Domaćinski? Znaj moj, da priteruj, molim te. Kad čovjek ima dokaz istine u ruci i može da nastupi dokaz istine, a ne nastupi dokaz istine, nego prima presudu i to bez priziva, takve se stvari ti Boga si nema dava, a? Nego na trgu među starim prijateljima, koliko si kod toga dobio? Slušaj, ti vjeruješ da sam ja primio Domaćinskog mito i da samo zato nisam tjerao stvar na višu instancu? Pa vjeruješ, da ne vjerujem. I što da ne primiš? Tako se još jednom pokazalo da na bijelom svijetu nema čovjeka koga se ne može kupiti. Ja ti to ništa ne zajmeš. No ja ovako među starim drugovima samo ti kažem, Waterloo. Slušaj, ako ti vjeruješ da sam ja od Domaćinskog primio mito i da samo zato nisam tjerao stvar na višu instancu, onda mislim da je naš razgovor o toj stvari potpuno suvišan. Molim te da se udaljiš i to što prije. Ti tjeraš mene, a? Ti mene! Svinja, stara šupa! Udarac je pao upravo po rožnjači, rizik od sljepoće je priličan, da. Morate apsolutno mirno ležati 30 dana u potpuno zamračenoj odeći. Ležim u zavješanoj sobi crnim zavjesama i ne snalazim se pred najosnovnim problemom. Da li ću eventualno oslijepiti i tako ostati u mračnoj sobi u svojim vlastitim samoćama ili se tek nalazim pred bitkama u kojima ću možda izgubiti glavu, ali zastave neću zatajiti. Zastave. Imam li ja uopće zastave? Oka nisam izgubio. Poslije klinike 18-dnevnog strogog zatvora zbog izazivanja nereda na javnim mjestima otputovao sam u Italiju. Nalazim se u Rimu. Kad mi je prišao gospodin Golombek sa gospođom, generalni direktor tvornice dvostruko masnog švicarskog specijal Emmentalera Elvira. O, doktor, to ste vi. A šta vi to radite ovdje u Rimu? Promatram svinje i koze oko sebe. Za njih Michelangelo nije naslikao svoj Dies Irae. Tako, sjajno. Vi tako reći uživate u umjetnosti. A kako dugo ste već u Rimu? Ko bi bio mislio takav čudan slučaj? A da li je tačno da putujete u Ameriku? U Ameriku? A zašto u Ameriku? Kako zašto? Po novinama je bilo da ste na bijegu u Ameriku. Tako barem pretpostavljaju policijske vlasti.
Pa je u tom smislu policija izdala za vama i tjeralicu, jer ste pod sumnjom da stojite u vezi s jednom bandom krivotvoritelja banknota. No, što je? Što je? Što to igrate uzvišeno, gospodine? Što to glumite? Kao da se vas to ništa ne tiče. Jedan džentlmen koji nema masna na glavi ne bi igrao nikakvog nevopata šengesta koji živi u umjetninama. Nego se lijepo umre savjest čista, stavio vlastima na dispoziciju. Što? Kako da me se ne tiče? Ali muti, pa to se tiče svakog ispravnog građanina. Trebalo bi zapravo odmah obavijestiti poslanstvo. Čujte, vi ste čitali u novinama da je za mnom raspisana tjeralica. Kada? Kada? Smiješno pitanje. Ima to upravo 3 tjedna. I u novinama piše da sam ja pod sumnjom da krivotvorim banknote. A nije pisalo da vi lično krivotvorite, nego da ste s krivotvoriteljima u vezi. A vi lično vjerujete da sam ja u vezi s krivotvoriteljima? A, molim vas. Zašto ne? Čovjek koji je povukao revolver na svog dobročinitelja, čovjek koji je sjedio u restu. No, što je? Što ste se tako prepali? Što drčite? Ne bojte se, neću vas predati policiji. Ali toliko mogu da vam kažem, stidite se! Fuj! Karabinjeri su mi stavili ruke u gvozdene obruče. Kvart me je predao kvesturi, kvestura bacila na granici su me preuzele naše pogranične straže, pa su me predale policiji, policija sudu. Čitav taj niz zapletaja skrivio je zapravo Matko, vlasnik Kornjače Žeraldine. Pred Božić jednoga dana pozvonio je kod mene i zamolio me da mu sklonim neke od njegove dokumente. Bio je to zapečaćen paketić. Kada se oko Uskrsa provalila ta Matkova kompanija, fotograf klišeja nekakav Petri izjavio je da je od krivotvorenog broja banknota 1500 sklonio Matko. Matko je bio prisiljen kapitulirati i tako je došlo do prvog komunikea u štampi. Kod premetačine u mom stanu pronađen je taj Matko paketić u mojoj blagajni. Kod suočenja sa mnom, Matko je lojalno priznao. O sadržaju toga paketića ja nisam gospodinu doktoru rekao ni jedne jedine istinite riječi, molim. I gospodin doktor je bio uvjeren da sam ja njemu predao neke svoje lične dokumente. I pored tog Matkovog priznanja odležao sam s Matkom i njegovim specijalistom za fotografiranje stotinjarki Petrijem skoro 2 mjeseca u istražnom zatvoru, dok nije uspjelo advokatu Kaminskom da ostvari svoju druželjubivu kombinaciju i da me smesti pod prisilno motrenje u ludnicu. Jeste li čuli da je njegov rimski boravak bio pravi stenjevački skandal? U Siktinskoj kapeli dobio je napadaj nesumnjivog bjesnila. Kažu, skočio je na glavni žrtvenik Mikelanđelovog strašnog suda. I počeo sa žrtvenika bacati ogromne srebrne svećnjake. I ranio jednu staru engleskinju. Zar je onda čudo što su ga strpali u ludnicu? Njega su mnogo ranije trebali da strpaju u ludnicu. On je zaista jedan paranoidan tip. Ja sam rekao, da se slažem sa gospodinom Domaćinskim. U ludnici sam, brodolovnik među brodolovnicima, među luđacima. Tko je zapravo luđak? Ovi ovde jadnici ili su veći luđaci oni koji su ih dovde doveli? Koja je to sila što u ludilo vodi? Tko stvara brodolovnike? Da sam u okviru ovog nasilnog motrenja u nekoliko navrata izgubio živce, ja mislim da to nije čudno. I da nisam tu između zatvorskih rešetaka zatvora susreo doktora Katančića, ucjenjivača, pamfletista, čovjeka brodolomca, koji je uplivao u ovu ludnicu da se spasi od vrlo zapletenih zakonskih posljedica. Ja ne znam kakve bi oblike zauzela ova moja posljednja pustolovina. Ja sam, vidite,
zgažen. Zgažen. A zašto? Zato što sam se usudio suprotstaviti ljudskoj gluposti. Dao sam se zgaziti od glupana, zato što sam i sam glupan, eto to je formula moga brodoloma. Da se nisam dao zgaziti, nego da sam ja pravodobno gazio druge, ja bi danas bio ugledno i poštovano građansko lice. Svi oni koji po meni danas pljuju i koji se nadanom sa visine zgražaju, sva bi ta bagra danas trepela pred mojom pojavom i bile bi im pune hlače od straha pred mojim pogledom, pred mojim potezom pera, samo da sam im sjeo na grbaču. I pravo da vam kažem, i vas će zgaziti. Zgaziti. I to matematski sigurno. Vi do duše spram mene imate jednu prednost, vi niste varalice ni pronevjeritelj, ali protiv vas su počeli da postupaju prema starome propisu. Krivotvoritelj, luđak, klevetnik, politički doučnik, problematično lice, paraliza, paranoja, klimakterij. Gledao sam ja oko sebe sve te njuške koje su se poturčile, pomađarile, pošvabile, poarnautile, čitav jedan život. Gledao sam ja sve te odrode i znao sam ja da nema među nama mnogo ljudi koji nisu podlegli svome blagoutrobiju i dubokim zakonima crijeva, probave i udobnosti. A za vas, dragi moj gospodine doktore, moram priznati da ste mi iznenadili. Vi ste se usudili da između 33 vrste našega domaćega gnoja izvučete jednu takvu poganu njušku i da mu otvoreno kažete da je ništica. Čast vama, ali nemojte zaboraviti ni to, dragi moj gospodine doktore, da ste time protiv sebe izazvali sve visoko odnjegovane i dobro odnjegovane savjesti naše domaće kreme, jer ste se usudili da uprete javno prstom u jednoga ordinarnog bandita i da mu kažete ono što on u stvari jeste, da je bandit. Ko se pred tim domaćinskim ne vuče četveronoške kao pudl, oblizujući im ruke, taj će biti zgažen, uništen, popljuvan, iskorijenjen, bačen u blato kao strvina. I pravo da vam kažem, dragi moji gospodine doktore, ja se za vas bojim. Za vas. Hvala. Ko bi mogao da mi piše iz Beča? Isječak iz bečkog žurnala sa crnookvirenom noticom. U kabareu kod Trev bara, gdje je nastupala kao pjevačica, otrovala se sinoć artistkinja Jadviga Jesenska. Uzrok samoubojstva nije poznat. Po želji pokojnice s poštovanjem Neli, prezime nečitljivo. Jadviga se otrovala u bečkom Tref baru. Uzrok samoubojstva nije poznat. Po želji pokojnice s poštovanjem Neli, prezime nečitljivo. A ja živio sam ceo svoj život u galopu, a kada sam se osvrnuo da spoznam što se to zapravo zbiva sa mnom, primijetio sam da se u ogledalu promatra jedna mala pojava koja drži u ruci dječačku sablju, pomalo paranoidno uvjerena kao da je ta krhka trjeska rapir čistog moralnog osvjedočenja kojim se može ratovati protiv čitave jedne malene, zaostale i slijepe civilizacije. Zalud mi je kukati nad glupošću svemira. Glupost je nebeska sila. Glupost se je zaogrnula dostojanstvom i pozivima.
zvanjima i činovima. Godinama sam u ovom našem smrdljivom zvjerinjaku razmišljao o gluposti ljudskoj, osjećajući mutno kako iz raznih ljudskih postupaka izbija čudna, mračna, opasna snaga koja ljude truje i rastvara. A ja sam zapravo volio ljude. Ja ću si tražiti zadovoljštinu, inače ću ga ustrijeliti kao psa. On je za luđačku košulju. Ja sam ga tužio zbog klevete i teške uvrede. Ja sam uručio tužbu. Ja sam ga tužila zbog direktnih uvreda. On je komunar! Ja sam ga tužio zbog teške tjelesne ozljede. Moj otac ga je tužio zbog falsifikata. On je doista zreo za ludnicu. Ja se potpuno slažem sa gospodinom generalnim Domaćinskim. On je bio razvratnik, pijanac, nasilnik. On je moralno neodgovoran. Dobro je što je na motrenju. Vodi u anarhiju, revoluciju. To nije čovjek koji drži do svog vlastitog građanskog dostojanstva. Zbilja ga je trebalo strpati u ludnicu. Ni jedna djevojčica nije njegova. Bio je prenapet čovjek. On je za Domaćinskog palio i robio godinama. On je malograđanski spleteni zbunjenko. Svinja stara! Šum! Malograđanski spleteni! Šum! Svinja! Svinja! Da, to su oni. A ja sam jednom pisao i tražio, dajte nam 1000 ljudi, 1000 karaktera, koji bi kao prva falanga stvorili prvu 100.000 da prokopaju u ovoj zemlji temelje za sveopću humanističku novogradnju. Jer ne može nam biti ideal da postanemo bogati nitkovi koji se tove na slanini svoje vlastite mišolovke, na visokim administrativnim mjestima, na ministarskim foteljama ili po bankovnim ravnateljstvima. Jedini put koji vodi do izlaza jeste put kojim se stvara slobodan, suvremen čovjek. To je sredstvo za proizvodnju, to je sredstvo za bogaćenje. Dobro, ako ima jedna porodica, nema nikakvog rada nigdje, a negdje je mogla da skrpi sredstva da si kupi, to je već nešto drugo. Vidite, te stvari treba diferencirano k njima podilaziti, ali onih pozitivnih ima vrlo malo, a negativnog ima mnogo i te stvari moramo spriječiti. Mnogo ima danas u Jugoslaviji, kroz razne poreze provlači pitanje dobivanja u ruke sredstva za proizvodnju.